I bok svima, danas ću vam pokazati kako da instalirate besplatno Minecraft na mobitelu. Znači možda vjerovatno neki od vas to znaju, ali ja ću pokazati za svaki slučaj za one koji ne znaju. Odite na Google i napišete free download Minecraft PE Pocket Edition i ne znam, stisnite koju god hoćete verziju. Ja ne znam koju ja imam. Evo, mislim da je to ova prva. Znači imala sam, izbrisala sam također. I uđete na prvi link. Odmah na prvi link. I onda stisnete naravno install. Ne, to joj. Krivo, ispričavam se to za nešto drugo instalirati. To je neka nešto. I sada idete dole. Minecraft free download. Ok, ovo ne znam stvarno kako napraviti. Ovdje možda na, evo ovo. Na taj link hodite, znači pustit ću vam link dole u deskripciji. Ću vam pustiti link na koju stranicu da odete. Ću vam pustiti link i onda install. I bilo šta stisnete, ako imate od ponuđenog naravno. Ja imam i čekate da se instalira. Evo, sad ću vam pokazati što dalje radite. Znači, uđete u to što vam se instaliralo i sada želite li instalirati ovu aplikaciju, stisnite instaliraj. Bez obzira da to nije Minecraft, instalirajte. Će vam trebati za Minecraft. Evo ga, kad vam se instaliralo, stisnite otvori. I zatim, u redu, instalirat će vam se Minecraft. Neka verzija, sad koja ne znam. Vjerojatno ona koju ste tražili, ali eto. Instalirat će vam se Minecraft, pa ćemo se čekati dok se instalira. Evo ga, Minecraft se instalira, nakon što se instalira vjerovatno će vam doći ovo i kliknite instaliraj. Ovo ćemo mi gledati kako se instalirava i eto. Čekat ćemo malo samo. Ovdje i ovo više koliko treba. Znači Minecraft se malo sporije instalirava, ne baš tako sporo, ali meni baš toliko brzo, tako da... Oprostite, ispričam se na opet ovom jer... Sad poruku. Joj, ajde više, dobro ću vidjeti toga. I evo ga, instalirao nam se Minecraft i otvori. I oprostite, još jedan put. I uđete. Pročitali ste, mislim, ulovke. I evo ga, dobili ste verziju. I možete igrati Minecraft. Mislim, napravite si svijet da igrate, pa evo, mogu vam pokazati da radi. Evo. Znači, ko pravi Minecraft? Samo što na mobitel. I eto, nadam se da vam se svidio video. Hvala vam što ste gledali. Vidimo se u nekom sljedećem